Plastic rice has been found in Gaborchara ADC area on Tuesday. The villagers are shocked on seeing the rice. Through investigation, it was found that the plastic rice was supplied from the local ration shop. Let's see what the villagers told about the incident. Mung tama? Mung tama nini? Sanjana. Para ni mung? Rotonpur kala. Tei ira tama angje khana mane plastic ni mairong mana hana abo koi ja. Guboi kala mam kala roto babu desun. Ba kisa fulole se plastic ni mairong na. Mane. Abo nung mane bahai ki saime khana abo plastic ni mairong hane. Mane bailen luklai boy. Mane nai hapile ba alada kan no hapile bo maru no. Tei abo nung soin odre sajaka. Sungse mane sai alada kala ha sung. Oh. Sungsa khala kuti hone sung roga onai. Bo resone manha bo na. Ire sone rotonpur resone mau. Tei bofro manha. Bele bor goto ruiban ni. Robi banne. Tei abo hai je ara none para plastic mairong manja koi pore boro manha. Bele ane amo mau. Angke ha bo ke 2 puriba. Nung bose keje manha ba. Angke 30 kg amo ke 50 kg. Tei abo terona tei kaisa sarno janai ha te plastic mana mairong mana hane. Mane jale mane bramo saun tuibi di yare sono tuslai tinan thane eke pora ke parane boro saha tare panchayati na damun ke anike ang turut an kuriba ang bolaru to habile bono chana na hasunga eke batu sila mane chule tin loga sungja na hasunga abno saizaya ala suma jaha jo kuriba rang puja bo kuri ke teni adune masa ha ko saiyena Asa nung koi keje manhen? ba kono masa ha jo Koi keje manhen nung? 30 kg 30 keje manha mane to oroto bostane lukhlai na riro na. bostan lukle Tei dilar sami ada abo plastic ni mairong na. ala bramo siya bana riha buru gabang to ipo jungpon naya lu jugi deli mamun chu bodoi maya ke no hota ba mai sungja ke naya ke balu luklai na ke marun alka ke no hasu eke bole sole yale ju maru le sonne lawo bodoi nu ya ipunu mahasu Abno horbar ode sonika sonai mane geleo gole ya. Tei romo de somenika so puri no puri. mane alka ke gele thombo po Oh. marun no soya kala alka um ple bno Tei dilar ni mung tama? dilare bum hatam samia bo Debiru sai. debu se ni Je dilar ni para halai boro. bra kai tamaka puran bari Puran bare rotonpur de. puran bari to pu Tei nung tabo abo hai je plastic mairong manne de Tripura sorkne thane tama sarane musuk. जेबो जेबो खाना थवा बनो माने कोनो दिन अब मारु माया दय माने अब चाहा खे रुगो ना जों जों एने करे ब्रो रुगो बागे जों सना फला मे जों ले बदिनो माथा ने जों रे जेबो बद कोनो दिन बदि मे के माया हुं तो जों तिन आसुनो जों जाबि तिन बदि मे रेसन ता थो तो अब बसर मारु न Tei ager obode abo hero manka. आगेले माया जे प्रथम बर रुइबानो मा जों Robibar manka. उहा Tei माया तेनि nokbana je robibar marmani pore kaisa sarno janai ha mane je ba parane chairman member onri janai ha jeng plastic mairong mana hanai. माने आले सिया माने फ्रु तो हाबला के आमुनु के जाने हा बन के पंचायती ना दाबिनी Ponchayat tilang ha. बनो Bo patene borok tilang habna. patini bro tin ha amune ke ane ke tine ko angle photo ha blan ke kom maru huya ang sai se sana hiya puro hiya ho yang ke amun ke 50 kg mau Tei nyung tabok buna sai tong sa plastic ni mairong na. abono sai se ma ha chung kore ke to makai thai Tei bunda saklai rug rong na bila. eke ru pon makai ne chung so chuno so mangari ne chung no Tei bo patini borok tubiri phajin kha pati bo patini borong kha bo. eke chung bo pati boro sai mane photo ha chung ka Emne patini borok de tiri phaji han. pati boro amune ke tina tha bla ane ke sai blan ke puru ko ane ke kom 30 kg kom hiya ke sai sana hiya to ha blan ka Bo patini borok CPM ni patini borok na BJP ni. BJP te ha sipin de hang samia bola Bro tilain ri khabuna. gabusora ko panjaibo Gausra ponchaya. amune ke ane ke tini ya ko Oro tilain bok tamak khani babuna. siya to makai thebe bna abune bodla bra ke laru to ha uche reson amuke ba tini uche reson thaya thala uche abune bodla hoa dila Tei obno tilang ara mane change khai to ba. mane pati bro laru ha abu maru ke hoya Oh. maru bodla ro dile bran dile na phone khaiwe ke bra ke uche mare ha amuna tini Dilar ni mung tama hin. De mairong bangna dilar ni mung. dipit usai dektu Deberu sai. Sa. Bine para. puran bari Acha.